Trekam ki bangadan kilang man penrung ye kaktien khasi hapo ka khannet ka bapra jom kari ti sincere kari India kami ka khasi atau society ka ba Treshitam na ka bentawan kentil ya kali share bar kaktien khasi kalang ka society na tremet bat mansiem nidan hakile ka society kithat na ki party ba fer nai khumlei ki baro namar niat Treshitam ban kentil yala kaktien bat kali share cleansing sloper como alam jom ke ka society khat sorsnam como president but menta ngilala como ni mas no bhavne Pembenlang tim sarkar ya kaktien khasi hala ke jom ke jala layaki banyo hill state nado kastem khatnes pa nrupau haba ka sarkar asam ka penjari ban pentrikan da kaktin asamis habaro ki district apa ka jala asam kentuk ye ke united Khasi Giant Hills District Hagadopor Bantai Kan Megatin Asamis Andai Nalayo Kajala Laklet No Ia Kaktin Menta Nilayo Ban Panangkam Nagaktin Lajong Menta Nila Ban Thoa Shiti Shadisi Office Dagaktin Khasi compare LBC udah bekal no Khasi kani umau mer jom ke jingjap hanai kam dai pat ka thong ga bakut kalong haklai sadali balai nan balik sadali sedang keren mentai kini Kia pi jangi, kila lep, kila keren, harai ada thoya pi, hadian bangla pembunia, ye ki proceedings jam ka Lok Sabha, ki jingakut jam ka Lok Sabha. Nado kasam kharknas pa khandai par ter kamdan hake jinglap jangi, ka rukam ye trelang ka basanrap. Bakkamaya snot ho jimut hapdeng Chief Minister Barki MP Nagadara sakut kajinawa tien khasi hapo ka khnet ke bapra ini kene ke dauba bat kemat kabangan kwa bandra se parlimen but Chief Minister jongi Sri Conrad Kesama Kambang imasnya hamne, ulah kular ya kajian terelang, nadu menta, habau Chief Minister, bat ke kabinet ki simkia, ki MP ki balai janti ki simkia, kawai kabut, kawai kabur, kawai kasur, kawai kajinya ki krilang, hagwai kesni, nginalan perulang. Dan perlu iktikasi kemit ke bapra. Anda larung iktikasi kemit ke bapra. Hit saya ini keladur. Tang na kajing itu ke constitution ya kektin kasi. Ani KIS officer. Pungut mangasnem. KIFS officer. KIES officer. KISS officer. Kibakum kita. Namar kinyo benele examen ha UPSC kawai ka paper dagaktin khasi baradian malapelong ye ka khasi medium hadu college lele kinyo benele dagaktin lajong ha baro ki paper kambalong gitu pas IS na Tamil Nadu dagaktin Tamil kilong Kia kipas IS one long DC anong time. Dagaktin malayalam
kiwanong disi hamay rang lenehan nongsten niru hakadal por ladang lalaban kentiu kan simpor ko ki pararibe ye sipau khatsan snem pan pun urlong ye kata karma kani kanai kajiyo i jigai ya ka lawai ba phnai jong ka jai benriu pati pateng ki banangwan niru iki samla ki badu jingkerman khantam mentalai ki samla ki du jingkerman bha nama ki lat yo kam yo jam ki duna kalong gay ke badan kam man khawat na kam ta ki samla hai ko bon ki banta kene kalong kamat ya ka bangi dei ban ya khun ban penjan ya ki lat ki lanti jang ka sar hai ki nam kendong da ko penrai kentiu ya ki district headquarters kentiu ya ki civil subdivision headquarters kentiu ya ki block headquarters dak bonra ya ki institution bat ki branch office prepare hai ki to ki sorret amrei ban concentrate landi ya be tang ashlom kini kilom kimat ki jura ki bangin ya tray rengkat bat sarkar jala bat ki bangan ra sya nomba Delhi larau pai ba upha yanga kumu MP jampi ngakhat da ke jing ye ngakhat ye phi wei pei wei ban weng no ye ke jing ye isi ban weng no ye ke jing kenchat ban weng no ye ke jing penyapra harai ban te song ye ke briun ye trap khenriam upnar ubhoi war baro nilang kaju kajat benriu hanyo trap kajat benriu te briu te blai kajat benriu hakaba ublai lamang kerpang yakini kiri lom ba i jami kaba ki wei pat ki briu kamba khat mangi kadai kari ki blai ki parari nirangkam ngaklat man kina mene ya ka ILP inalan permit nirangkam ya ka nero bala menjurlang nagi political parties barokan ban penulong ya kene lalau pai ba u ibet ban pha ya nga siap parlimen kini kilong katokan nikimat ngin sanaya krem shisho hamrai ban penulong ya kene kenmau nginiawan ratlang kikti kijongi kekli bajimut berkat jongi kamen sim baka donut jongi tang syakithong ki bangrabo ban penpha ban pensyai bat bantei kublai sibon kublai sibon